treći meč iza nas, što znači kako nas do kraja ovog mega fajta večeras očekuje još 5 borbi. A nastavit ćemo sa četvrtim, kategorija je K1 do 71 kg. Očekuju nas 3 runde po 2 minute, a prvi će u ring ući i stati u svoj plavi kut Stipe Kovačić. Boxing kluba Pitbull Splita, prvak Hrvatske u taj boxingu i 20 mečima, to 3 poraza. Stoji u plavom kutu, a njemu nasuprot u onom crvenom stoji čovjek imenom i prezimenom Slobodan Kajmakovski. Kajmakovski i boxing klub Bushido Struga iz Makedonije, prvak Makedonije u ovom kliku 13 pobjeda, 3 poraza, stoji u crvenom kutu u ovom plavom Stipe Kovačić, kickboxing klub Pitbull Split. Dečki, izvolite.
Bravo! Bravo! Vrijeme da proglasimo i pobjednika, na kautom u trećoj rundi pobjedu je odnio Slobodan